Geumofobija, strah od vkus. Vkusot je dosta subjektivna rabota, pa ona što je slatko za jedan čovjek može da bide odbivno za drug. Geumofobijata može da se manifestira kako strah od neprijatnih vkusovi, no i kako strah od sekakov vkus koji može značitelno da vlijaje vrs izborot na hranata. Sepak, povećeto ludje se plašat samo od odreden tip na vkus, pa jednostavno se držat do svoje to monotono meni. Mageirofobija, strah od gotvenje. Postojat mnogu načini na koji pojedinec može da se plaši od gotvenje, od strah od lošo podgotven recept do strah od trujenje na gostite. Voobičajeno, ova fobija je motivirana od stravot od srami i tolku mnogu gi ograničuva ludje to što celosno izbegnuvaat da gotvati sekogaš jadat nadvor, što može da bide mnogu lošo za nivno to zdravije, no i za nivni od paričnik. Aliumfobija, strah od jadenje luk. Stravot od jadenje luk je predizvikan od njegovi od miris, no i izgled na luk. Ludje to so ova fobija ne možat da prestanat da razmisluvaat za toa, pa može da stanat krajno nervozni i da čuvstvuvaat postojana neprijatnost. Lahanofobija, strah od zelenčuk. Lahanofobijata je iracionalen strah od sekakov vid zelenčuk, dodeka ima ludje koji se čuvstvitelni samo na odredeni vidovi zelenčuk. Onije koji stradaat od lahanofobija čuvstvuvaat voznemirenost duri i koga samo gledaat zelenčuk. Dipsofobija, strah od pijenje alkohol. Ludje to koji stradaat od dipsofobija v sušnost se plašat da pijat alkohol. Pokraj stravot od negativno to vlijanije na alkohol od vrsniv, fobijata može da ja potiknati dokolku samo gledaat kako nekoj drug pije alkohol. Hokolatofobija. Hokolatofobija je imenka, što znači neracionalen ili neproporcionalen strah od čokolado. Akerofobija, strah od kisela hrana. Za nekoj ludje, sobiranje to na ustata predizvikano od citrusni ovošija, kako što se limonite, je nevozmožno da se izdrži. Onije koji stradaat od akerofobija ja izbegnuvaat hranata koja sodrži kiselina.